دریا FIB تماشاوان هجای وار باش هفته به دماستودین روداوی لولیر ایرو هفته مهج هفته ماها یکی سه شنبه دل بخوین داره مبلتنه کنو چنج بارا پیش کشت کم دست بکی سرمش سروک وزیر کردستان مسرور برزانی لانقره لگل سروکومار ترکی رجب طیب اردوغان جویا هر دو آلیان تکزیل سر آرامیا سوری و پاراستنا مافین پیکاتیان کرن ارتشا اسرائیل دبیجه ایرشین ترکیه لسر روج آوای کردستان خطر لسر آسایش اسرائیل چه دکن جبر که ترکیه دخوازه وان نافچین که برد دست عثمانیان دابون جاره کدن بخبن دست خواه خواست 4 میلیارد و 130 میلیون دلار جبو رو به روبونا ترکیه ورن وقتاندن شاندکه دسته سروکتی انا کسی بلز جقامشلو هات هولیره آرمانجا هاتن آوان گوتو بیش کرنا پیش روژ آوای کردستانه و دانوستاندن لگل مظلوم عبدی و پیانکی ایرو گشتن عزمانی در نابر هولیر و شامه دا دست پیدکن ده چاوره کرن که یکمین بالافر ساعت 7:30 ایوار ایشف یکمین گشت جشامه وره هولیری سروک وزیر کردستان مسرور بارزانی لانقره لگل سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان جویا حکومت هریم کردستان جی ده درباره وی جوینه ده داخویانیک دا لگورا داخویانیه ده جوینه ده پیشاتین داویه یعنی لسر آستا سوری جی هاتنه گوتو بیش کرن هر دو آلیان تکزی لسر پاراستنا اولهی آرامیان سوری و گارانتی کرنا مافین پیکاتیان کرنه سروک وزیر مسرور برزانی لانقره هر وهاج آلیه وزیر دروای ترکی حقان فیدان و هات پیشوازی کرن کمیته که حکومت اسرائیل راپورت دایا برپرسین وی ولاتی دیده دبیجه ایرشین ترکیه لسر روژ آوای کردستان مترسی و خطر لسر آسایش اسرائیل جی چید کن برپرسه که وزارت دروای اسرائیل جواکا ناف دولتی دخوازه داویل ایرشین ترکیه لسر کردن سوری بینه کمیته نگل که برپرسه ده نرخاندنا بودشیا بروانی اسرائیل ده در راپورت خود ده بیجه ترکیه دخوازه وان نافچین بره که بره ده دست عثمانیان دابون جاره کدن بخبن کنترول خواه او یک جی دبه گف دبه خطر لسر اسرائیلی هر وها پیشنیار دکه که 4 میلیارد و 130 میلیون دلار امریکی تایبت جبو روبروبونا لهمبری ترکیه جبو ارتشا اسرائیل بین وقت تاندن سروک وزیر اسرائیل جی درباره به راپورته ده بیجه راپورت گلکی گرینگه و او آمدن ریل بروان تهدید ترکیه بگرن سروک مهپه دولت باخشلی ده جوینا پارتی خوده لپارلمان ترکیه دیسا بحثا روشا سوری کر ایگومان دماکو باخشلی آخفی بحثا پکه که بحثا یپگه بحثا داعشی بحثا هیزا کوریا اسرائیل و امریکا جی کر گوت پکه یپکه داعش پروژه که اسرائیل و امریکانه دخوازن ستاتویا نو یا سوری لدجی ترکیه بکار بینن او باخشلی ده بیشه گوت نها دما جنوب آوا کرنا سوریه لسر روژ آوای کردستان جی ده بیشه لوی داره لدجی ترکیه لیستکه که خراب هیا Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yılla beraber oynanan DAEŞ oyunu
لأمریکای به دست پیکرنا سالا نو لیستکا داعش تلیستن. بمبین دتاقن ایریشن چید بن بری که ترامپ لسر کرسیا دستلات روی نب چند روزان اف همو اگر لسوریه لیستنا لیستیکا که خراب نبود چیه؟ پکه یه پگه داعش و هزا کورا اسرائیل و امریکای جبو ستاتوکا نویا لسوریه دیجی ترکیه پیک وره دناف هفکاریه دنه. هیوین پکه و یه پگه اسرائیل هنه و هوارا خود گهینن امریکای. بجاره که کرتا داعش آویتن هوله. کی دکاره ببیجه که نه پلانه که نه مردانه و بخوین آرا وسکه ها بهنودانه. دوی مجاره دا کی دکاره مبدا باور کرن و راضی بکه. دوینه مزن ایو که ام دبینن ده لیستکا امپریالیزم یا که ام دورپیش کرنه هیا. ناوند راگهاندن هزین سوریا دموکراتیک ده درباره روشا هری داویه یا شر دردورا بنداو تشرین داخویانیک بلاف کر. هسده گوت وان بدرونان 27 بارگه و خالین چکداران بمباران کرنه ده انجام داد بیجه گلک چکدار هاتنه کشتن 5 اتومبیل سربازی هاتنه تقاندن. ده همان دمه دا ایرشین چکداران به پشتگیری درون ترکیه لسر گندن علوش و تل عریش بردوام دکن. چکدارن ارتشان اجتماعی یا گریدای ترکیه ایریشن خوا بو سرپیگهن حسده لگندوارن من بج و در دورا بنداوا تشرین تند کرنا او کاروانن هزان دشینن انین شر و بدرون و توبخانه در دورا بنداوا تشرین دکنا آرمانج لهمبرجی شروانن انجمنا من بج آلشگری برسوا ایریشان ددن و هزن ایریشگر بروکت و درونان دکنا آرمان بشداربونا توبخانه بالافر و درونن ارتشا ترکیه دشرده و گفن بر فرح کرنا ایریشان هزن اسایشا ریوبریا خسرجی خستنا روشا آماده باشیه ده. قوى الأمن الداخلي وهيئة الداخلية في أنحاء شمال وشرق سوريا قامت ببعض هزن آسایش و دسته نفخال باکور و روجهلات سوریه هنک آماده کاری کرنه و تدبیرین خو آماده کرنه گرتنه بر اگر ایریشک بجاهیج عالی فاشیزم ترک و بو سر نافچین مهات کرن. ام وکی هزن آسایش ام لکیلک هزن هستی راوستن و ام شر بکن و براوانی الخاک و گل خال باکور و روجهلات سوریه بکن. ام ایرو دبینو که بدنگی اجواک ناف دولتی الهمبر وان ایریشان بو سر نافچین می اوله هیا و ایداد کن که او شر ترور دیکن. لی ام دبینیم که جافکانی ترور ترکیه هیا و ترکیه او سپانسر ترور هیا. پشتی نزیمه هکیج ایریشن ارتشان اجتماعی با سرهزن حسده و در کتنا شر و پفچونان دنافبره هر دو آلیان ده 282 کس هاتنه کشتن و جان خوش دستانه. لگوری روانگه مافن مروف 201 چکدارن ارتشان اجتماعی هاتنه کشتن 56 شروانن حسده جان خوش دستانه و 25 سویل جی بونا قربانی. حسین عمر روداو اونزانن ها خطر هری مزن لروج آوای کردستان کینه چه هزه انجی؟ داعشه جبرکو به هزاران گرتین داعشه مالبات نوان زاروک نوان لروج آوای کردستان دزاندان دانه دکامپان دانه کسوانا به جمخواه راپورتک هیا دبیجه داعش خو آمده دکه کو ایریشی زندان صناعه بکه لحسکه کو اندامن وی ریخستنا تروریست تیدا گرتینه و او زندان دبن کنترل هزین سوریا دموکراتیک حسده ده. لهمبری وی کیجی لدردورا زندان تدبیر امنی گلکی تند آتن استاندن. هنک فرماندارین هزین سوریا دموکراتیک دبیجن احتمال وی که هیا کو ایرشا ترکیه لگل ایرشا داعشه ده همان دمیده لویناف چه ببه. شام دکه دسته سروکتی انجمن اجتماعی کرد سوری انا کسه بلاز جروج آوای کردستان هاته هولیری نه هولیری نه یعنی
شاند جسروکی انا کسی محمد اسماعیل بردف که فیصل یوسف و اندام دنین دسته سروکتی سلیمان اوسو فصل یوسف و نعمت داوود پیکته بردف که انا کسی فیصل یوسف جروداوی را گوت اول هریما کردستان چند هفدیتن و جوینان پیک بینن بگمان مجارین سرکین وان هفدیتنانجی و دانستاندنین کردی و پیش روژا کردین روژ آوای کردستانی به. آلیین سیاسی ین کرد لروژ آوای کردستانی جبو آوا کرنا شانده که یک کرتی و نرینه که هف باش جبو هف دیتنی لگل شامه هین لهف نکرنه. یعنی دلیم زیده نخواست از ویگوت نبیشم لی هین لهف نکرنه چما جبرکو کرد تلفون دکن نامه دشینن دل بخوین آمان خبره که نوچه که بده ما بیجه لحف کرن لی حتی به دقیقه که از لحنبری وما هین لحف نکرنه مخابن هیوی دکم لحف بکم راستی یعنی چل کردستانه با چجیل دروی کردستانه با دیاسپورا با داخوازا کردان همو کردان فرق ناکه جی کیجان پارتیه باش کیجان باشه کردستانه با داخوازا وان اوه چیه؟ پارتین سیاسی ین روش آوای کردستانه ناکوکین خو بدن آلیه کی او لحف بکن. آلیین سیاسی ین کرد این روژاوای کردستانه کارل سرویه که دکن کو بگ هیجن پیک آنینا شانده که هف بش جبونو نرتیا کردان دانستاندنین لگل شامه ده بکن. سرکرده پارتیا دموکرات آسوری گیلو عیسا جتورا مدیایی یا روداوی را بحثاوی مجاره دکه کو به پیشنیارکا کنگریا نتوی یا کردستانی کنکی او هن پارتی اندن آماده کارین لدارخستنا کنگره که تینه کرن. جبوه مبستی جی جوینو هفدیتن تینه کرن به مبستا گهشتنا به کنگره که برفره. ده جوینه کار گریدان دنابرا پارتین پینکی کسانت سربخوا کنک جبر دماغوری دا پروژه کی کنک هم جبو یک ریزیا کنگره کی گرید جبو یک ریزیا کردن روجاوی کردستان هر وها پروژه کی بری دمکی پروژه کی پیادی هم جبو لسر نیل نکردی هر بش هر بکن هر وها دما داویدا پینکی جی اف هوردان کرد دو کانون کمیته شناف خادر خستانه اف کمیته جبوت تکاری نکن تنه اف کمیته واد سر روجانا و هولدان خواب که سر آلین جواکی آلین سیاسی بگوتنا گیلو عیسا اف کنگره دیجبو گهشتنا بشاندو نرینه که کردیا هف بش به دانستاندنان دل گل ریوبریا نویا سوریه جبو بجه آنینا مافین گل کرد لوی ولاتی تا امکان تف و خلق کرد و آلین سیاسی آلین جواکی رخصن جواکا سویل رخصن مافین مروان کسین که خود دروشان کشتیا کردی داد بینن کسین خودی حس خودی باندور دناوا روجاوی کردستان و کرد ام درباسی کنگره کی نتوی ببین یا کنگره کی نشتمانی ببین تا او کنگر رشنویسه کی بده برخواه یا نیرینه کی کردی هف بش جبو چارسری پرسا کردی جبو سوله پیش روچ تا ام کالبن دروجین بیدا جبو دارستاندنا به آلیین دین را آلیین شامه را یکسر پشتی رخینا رژیم اسد حشت برفان بارا 2024 گلو آلیین سیاسی و سیویل روجاوای کردستانی بویه که بانگ دکن کو ایدی پیوسته مافین کردان تیکون ناف دستورا سوریه و داوی لستم و زورداری الدجی کردن وی ولاتی بی. باشترین ری جبو وی که جی پیک آنی نشانده که هف بشه کبوی روجاو دکولانا کردی ده لروجاوای کردستانی. خالد جمیل محمد روداو. دکتر عمر شیخموس سیاست مدار کرد و یک جه دامزرینرین یکی تین اجتماعی کردستان یعنی که جه ستوکهولمی سویدی لگل منه. دکتر دما تخوش به تبخیراتی؟
ایوار باش چاویم و گلک سلاف جه تماشا کری ورجیش بینره تلویزیون آوره دکتور بری دست بپرسین خواه بکم صحتا تا چاوه تندرستیاته بجی از نوها گلک باشم پاشکو رژیم اسد کتیه روشا من گلک باش هر دمه باش نمانا حزبا بحث و رژیم اسد روشا من گلکی باشتر کریه و نوها انرژی که من زیده هیا گوز خباتو تێکۆ شارێ ژنێڤ دەست پێ بکەین تا هەراوی دکتۆر هەر دەمێ وها زندی گەشت بینم بڕاستی کەسێن وەکە مە مۆرالێ دەگرن جددی ئەس دەبێژم زۆر سپاس ئەزبانی زۆر نەهاش من حەز کرد وێ بزانم نها من ئینتورێکە خۆدا گوت خەڵک تەلەفۆنی من دکە ڕجا دکن ئامان دڵ بخوین نوچەیەکە خۆش بدەمە بێژە عالیên کوردی لە هەف هاتن وەک سیاسەتمەدارێکی خۆدان ئەزمون و تەجروبە ji aliyên siyasiyên Kurdî li roj avayê Kurdistanê divê demê de doktor çi tê xwestin? Tiştê got gelekî giring e vê derfetê ji dest nandin ev derfeta dîrokî goş Kurdara hatiye pêş ji dest nedin û bi zûtirîn wext li hev bên nakokê xwe bidin alî مرونتکی زیده نشان بدن لس خالق و مدگینا هف لسروان اتفاق بکن او خالنگو آلوزن مری بهیل داوی نوها از دبینم که هر کسی که لعالیه خواه جبین به حوالو دوستی خورد که جبین افراد که رایوان دستیرین ابایا باشه لیا هری گرنگا گو هر دو آلی بتایبەتی بە ئالیکاریا فەڕەنسا و ئەمریکا گەنابژی دکن لە ناوبەراواندا فرسەتێکی باشە vê nabijîkirdinê bi rengekî cindî li ber çav bigirin û karibin li ser hinek xalên giring li hev bên û şandekê ji bo danûstandinan digel Şamê deynin. Ez wêya jî yanî wek ezmûna Kurdên Rojhilat di sala 79 de wefdekî müşterek çêkirin serok Mamosta Şehzedîn serokê wê bû Şehîd Qasimlû peyvdarê wê bû û hinek hevalê komela û çîrîkê fidayî xelkê endam bûn digel hinek kesayetî de li Kurdistana Başûr jî gava got rejima Saddam ket me dît got hêzê Kurdistan bi hevdûra di nav bereya Kurdistanî de û di paş demekî dirêj şerê navxwe de karî bûn got li hev bikin û platformekî yêgirtî bînin pêş. Li vira jî ez bawer nakim ew nakokiyê got hene di navbera NKSê û hevalê pênegiyê de gihê qasî mezin bin nikaribin li hev bikin. Bi taybetî gonha em wekû hêzekê li ser erdê gelekî biqewetin hêzê Kurdî ji hemû hêzê din li Sûriya de biqewetinin û karin gelek ji daxwaziyê xwe bi dest bînin biriya danûstandinan biriya peywendî digel wan de bi taybetî ji got hêzên mezin û raya giştî cîhanî piştgiriyekî mezin ji miletê me û daxwaziya miletê me re dike. Fransaya, Almanyaya, Brîtanyaya, Amerîkaya raya giştî cîhanî bi giştî bi rengekî bihêz piştgiriya miletê me dike. Îca ez hêvîdarim hêzê me siyasî jî di asta wê piştgiriyê dabin û vê fırsatê ji destê miletê me nebin. Ada wî madam te got niha wefdekî NKSê hatiye Hewlêrê ez hêvî dikim ji Serokê Partiya Demokratîk Kurdistanê Kak Mesûd Barzanî got giraniya xwe bi kar bîne, tesîr li wan bike, mirûnetekî zêde nîşan bidin, bigihîn rêkeftinekê digel hevalê Qesedê de ji bo gotkaribin şandekî Kurdî müşterek û daxwaziya müşterek bigihînin hev û karibin bişînin Şamê bo danûstandin. Baş e. Doktor Ömer, mesela tecrüba Kurdê me yê Sûrî di danûstandina da tune ye. Tu dizanî yanî dibek û pêvajo merhelaya herî zehmet niha li pêşiya me
دانوستاندن بن یعنی آماده کردن شانده که دانوستاندن به کد دما پیش تا دستور هیا دکتر تزانی یعنی هل بجارتن هنه ریاکت زحمت و درجه تجربه یا کردین روجاواتن هنه دوی وارده دوی چه وره کرن دکتر جبوه یکی؟ از پیشنهاد دکم جوان را که مسئله هفدو جهه بکن او مسئله گشتی یا دستحلات و یا مرجعیت و یا بشداربوون دستحلات در روجاوا دا اونا گشی لعلی کی دا دینا تشتی حری گرنگ نوها داخوازی ملتی کرد چنه لسوریا و گرک لسرچه لحبین تیکه بین دانستاندنا دیگر رژیما سوریا دا رژیما نو یا سوریا دا ام دزانن گو فرصتا کی باش هاتیه پیش آمادگی هیا گهددن حاضرن کرد بشدار بن دستحلات دا جبر ویا مرونتکی زیده نشان بدن لسروان خالی گوکارن لحب بکن ترکیز لسروان بکن ابیک عادن ترکیز لسر داخوازی ملت کرد و کرد لسوریا چه مثلا زمان فرهنگ حکمرانیا خواجهیه یعنی اوتونومی یعنی مرکزیت سیاسیه فدرالیت چیه یعنی گرگ اوانا ترکیز لسر بیا بکن مسئله دن مری کاره دوره بحث بکه و لسر مناقشه بکه چه مسئله او اتفاقی گود دما خوده لحولیر و لدهوکی دا حاکمونجی امکارن واناج هفدو جهه بکه تشتی گرنگ نوها اوه که شاندکی مشترک هل بجیرن دا پلاتفورمه که یه گرتی دا خوازیه ملتی کرد پنج حتی 10 خالی دا کن بکن و ابنا بمن بنگه دانستاندنا دیگر رژیم یا سوریا باش دکتر کرد چه بخوازن یعنی دما کرد چونه شامه یعنی جی هفدیتنا لگل شامه دست بکرن کرد چه بخوازن دکتر مثلا فدرالی لمرکزی اوتونومی یعنی دوی کرد جبو کردستان سوری یعنی جی روجاوای کردستان داخوازه چه بکن تشتی گنها لبرچعبایا و علیکاریا مجید که هناك هريم دن لسوريا وقت درزيا وقت سويدا ودرعا حورانية يعني منطقة حوران وقت منطقة علوية لاتخية وترتوس أوجي دعوة هريم فدراليت كن ويان لمركزيتي كيف رح دكن معناه إما بالنسبة كردابا مثلا لمركزيتها سياسية فرح إمكانية هي مثلا فدرالیت مری کار به فدرالیت دست بکه لدورا مری وقت سنوره کی داوی به نامرکزیت کی فرح راضی به نامرکزیت کی سیاسی فرح اداری سیاسی فرح راضی به مثلا زمان قبول کردن زمان وقت زمان دوال سوریا دا گله کی گرینگه گود دستور دا به چسباندن مثلا مافین چاندینه مثلا سیاسی مافین سیاسی و دموکراتی نگو یک احزاب کردی د قانون احزاب دا یکسر بین قبول کردن آزادی وانی سیاسی و دموکراتی هبه یا داوی گلکی گرنگه اوجی مثلا دا بشکرنا دا هاتی نوت و غاز و آب و دا هاتین آبورین الولاد چونکه او دابشکرنا چافکانی سروشتی که کردستان هبون دوخت خود رژیم سوریا برنگی که عادلانه دابش ند کرده و هریمین کردی تم پاشمای دمان و پیش ند کتن براورد کردن دگل هریمین دنی سوریا داشت بروی یا گرک مری داخوازیا یکسانیا داهاتا هرمن سوری د میزانیه مرکزی دا جی بینا هوله و مناقشه لسر بکه لسگ دابشکرنا داهات مرکزی وقت نهاد دستور عراق دا هیا بشه کی دیار کری دوخت خود صدی حبده بو میزانیه عراق لسوریا جی گرک فرموله کی وره کی به اورتیگ او
نسبة داهاتا بترول وغاز و چافکانیان دنی سروشتی کل کردستانی هنا و لوجه فیده دکن گرک بقازانجا و هرمی دا بکار به اوایا دورا یا هری حمودشتی گرنگتر یعنی ده حکومتها مرکزی دا و ده کنگرین اجتماعی گونها آمادگی جرد با و در لجنه دستوری دا گرک نسبتکی معین یا کرد تیدا بشتر با اوایا گرک افدا خوازیانا جالی شان دا کردی دا پر برونی بین تثبیت کرن دا دانستان دنا دا دکتور تشتاکی دن اما چاوا و پرسکریکا خواه و ترکی چاره سر بکن یعنی چج ریوبری خواه سر چج مظلوم عبدی تی خواستن چج آلین سیاسی تی خواستن که اموها بکن پیواندین روژاوای کرسانی قط نبه وکا باشور و ترکی خوش به او پرسکریک چاوات کاره واره چاره سر کرن لگورا دیتنا منو تشتیگو من حتی نها يعني سرنج دايه حوالی قصد قصور نکند به هلیدا يعني دمك چند سالك براستی تخوازن کو بنا بجی کرنا امریکا و هزن ها پیمانی وان گول سوریانا لدجی داعش به هبرکار دکن هول دانا گو دانستاندنا وان دگل ترکیه دا باش بباله ترکیه مرجنگلی که قرص لسروان داتینا گرک چک دینن گرک او هریما سر نوی چیه خواسر نمینا گلک هریمین وان گرتنا وک عفرین و سریکانی و گرسپی يعني تركيا شربوان دفروشن نج او شرب تركيا دفروشن لي باشا نها روش هاتيا جوهرتن و جور اتفاقك ببو هزي سوريا ديمقراط نچن روش آواي فراتي و هزين ميليشياي تركيا و تركيا نين روش آواي فراتي روجلات افراتي وافايا شر للسروي اساسي حتى سكن عندن بدنا بجي كنا امريكا غيرك افايا براستي بهتا ريز ليغرتن لامكانياتنا لانه ها او ميليشيا غوسر بتركيا تركيا وعند دحفينا يعني افايا ناكوكي كي مزن هي دي سياستا تركيا دا همبر روجاواي كردستاني او جي افا جالی کی دانستاندن برز عبدالله اجلان راتکه سروکی پیکاکا جبوگو پروسه کی آشتی ترکیه دست بیبکه و پروسه کی باش دی بره بچویا دعینی دم دا هیرشو گفین مزن لسر روجاوای کردستان اوایا دیگر هفته نگونجه یعنی گرک او پروسه باشی و چو يعني جريك هالوستوان همبر روج آواجي بنبونو بقبول كرنو بدانستاندنا دعيني دم ده هوالي روج آواي كردستاني دوسيتش تانا جريك جاب بابتانا يك جو براستي او ريتوريكا سياسي يعني او خطابه سياسي گوبكارتين وقت دجي تركيا غيرك دف جويا بردن ابيك جبرغو وقت دجمنكي سركي حساب دكنو 24 ساعه بحثاويت كنو وانا ابيك هذا دوا غيرك او صوره ابو قول حمد جيادانينا هلين وانا تو علاقه ومسالتنا يعني راس تقريدانك وانا ايديولوجيه هي دما خود بویا و دیگر بایا دبا پرووکاسیون گره کوان پرووکاسیون نکن یا سیا نها لمن بجه راست مجلس کی عسکری لمن بجه هي اللي اتفاق کربونگو جو من بجه بکشن گره يعني برچاوا بگیرن یا داوی او بخوجی دبیشن همو کس داولو عندك هنا کادروی پیکاکا در جمعانن انه ها بيوستياوان بوان نمايا يدي اوانا يعني تشه هبالي خنديل تشه هبالي دن جرك رير لوان يعني
گردن ئەوان ئازاد بکەن ڕەوشاوان لەبەر چاوا بگرن چ دەگەل حکوومەتان و یا سووریادا چ دەگەل تورکیادا ئەف ئەبەیە دەبوویە فاکتەرێکی ئالۆزی ئەو کادرویە گۆلورانە پێویستیاوان بووان نەمایە نەحەوجی لورا بمێنن یعنی یان ڕۆلێکی سەرەکی وان هەبە دناو تەفگەرێدا ji ber wê ya gerek û ew isbatkirine û dibêjin em hezirin vê vêgavê bavêjin lê dixwazin got beşek ve ji rêkeftin û danistandina de yana li gora gotinê Heval Mazlûm Ebdî çend cara gotiya yani amadekirdin heye ji bo vî tiştî hinek ji van daxwaziya qebûl bikin lê ew hemberwê ya jî hinek daxwaziyê wan hene gê hemû carê Tirkiye berdewam nebe li ser here şew gefeya golserwan dike yan binişiyê xwe dişîne serwan û rêz li rêkeftina nake mumkin e ev proseya aştî got îro sibe encam bigê encam mumkin e rewşê ber baştir be lê gerek me rê neda wan hêzên yan hinek grûpên got di nav tevgerê de hene tu xwed zanî di nav Tirkiye de û di nav hêzê Kurdî de hêzên tundrê hene dixwazin ev prosa hanê têk biçe ji ber got ne qazanciya wan de ye got şer bisekine û temamen be prosekî aştî hebe yani jalî de dewleta Kûriya Tirkiye yani hêzên di nav leşkir de yan hinek hêzê dinî tundrê di nav hikûmeta Erdogan de di aynî wexta jî hinek hêz hene di nav hêzê Kurdî de got dixwazin proseya aştî ser nekeve ji bo got ji ber got tesîr li ser rola wan dike di paş rojê دکتۆر gelekî spas دکتۆر عمر شێخموس سیاستمedar û yek ji damezrênerên Yekîtîn İjtimaî Kurdistan ji Stockholmê mala tava diktor zor spas ji wan re jî şeva xweş rewşa dawiyê ya Şamê li cem peyemnêrê me li Şamê Dilxwaz Mihemed e Dilxwaz dembaş bixêr hatî destpêkê ka rewş çawa ye Dilxwaz rewşa emnî rewşa jiyanê hez dikim rojên herî dawiyên Şamê bizanibin wê derê xelk çawa dişî بله دل بخوین دمت باش پیروز خوازم به گشتی بحث روشا شامی بکم بتایبەتی ڕەوشە ئەولەهی و خزمەتگوزاری کولڤێ ڕەوشە ئەولەهی ڕۆژەکە باشم کارن ئاماژە پێ بکەن کێشە و ئاڵۆزی چێنا بن ناوا شامێدا لێ هین خەلک ترسێک جەموان هەیە وەکوە متبینن کو دەمژمێر دەبێ هەشت و نێف نە ئیدی خەلک ناوا شامێدا نایە خویاکردن هەم بە ڕەوشە ئەولەهی وەکو ترسێک جەموان هەیە هین تشتێک زەلالی جەموانینە وجبو روشا خدمت گزاریم تایبەتی روشا کهربیک و الکتریک الویدریم روشا ویگلکی خرابه یعنی کارن آماجه بو یکی بکن سپیدان یک دمجمیر الکتریک هیا و ایوارانج یک دمجمیر هیا از ویدر دخوازم هنک کسان ور بگرم دست پیک است خوازم دل بخوین بحثا نرخی انجی بهای دلار بکن ویدر گرکی داد کفی و بهاد بس خوازم کسی کیشور ور بگرم سعر الدولار قديش اليوم؟ الدولار اليوم سعره كان الصبح تشتك بو نها تشتك ب 12000 بو صبحان انها ام ب 11000 ذكرن سپاس خاطر هر جاري داد كوا هيفيا وهي اري هيفيا ما هي هر چندين دا كوا او قسيج مره باشه درباري روشا دبارا جياني الكتريك چاوايا هون چاوا روجي خدر باز دكن الكتريك بحثاوي براستي قالك خرابه دمجميره كيدو دمجميران 24 دمجميران دو دمجميران ثاني هي او قالك جرينجا الكتريك لا اگر الكتريك نبا جيان باواكي باش بريفناتشا ام هيفيدك جخدي كو روش باشتر ببعد هرتش دما ما هيك ثاني ده چارسر نابه ام 14 سالان مان ما بينا خفركر ام چندكي تجي بهنا خفره بكن سوزيت
ددن ما بتشتكي باشتر دربار روشا روجانه دبارا جياني روجانه خلق چاواتكن دبارا جياني اف دست خدای دیا چاوا خلق جيانا خودر باز دکن براستی کسک نزانش بیوی خودی موچین فرمانبران تیراوان ناکن سوزهاتی دان کو موچه بلند ببن و باشتر ببن و بسايا خودي وخرج في ولاطير بي ما بحثا الكتريكي كيركو قال لك خراب دمجميرك صباحا ودمجميرك فاري هي تشاوا خلق تشاواتكن اللي معه تشاوا دابين دكين او كسينكو بيرا هنا امبيرا داتينن يانجي انرجيا روكي داتينن اللي بحر كثيره افيك درناكفا از وكميناك از دكارم انرژیا روکه دینم کسی که دنجی دکاره امپیر بینه لی او کسی فرمان بری به گناه کو تشتکویت نکاوی چاوا بکه او کسی هجار و چاوا بکه پیوسته کو آلیکاری پیرا بکرن و دست وی گلی باش دیا بسایا خودی و روشا ما باش ببا بسایا خودی باش ببا روشا اولهی للشامی چاوا دبینی روشا اولهی للشامی از اشتر بیشم باشه نه باشه لی بسایا خودی وکم منشتر گوت شب روزه که چهار سر نابه خلق نه ایواری چن مالين خوا خلق هناكي ترسن بسايا خدوي تشتك نبا لي روشوي باش ببا هيفيا ما هيا كو باش ببا قال لك سباس اما جفيا كي بكم كو كسكو شامي دا مايب تايبتي زانك كو شام 24 دم جميران كارتي دا هاتا كره لي ايرام دبينن روج دو تشي اوا دم جميرك تيت بري خلق الجادي نماتي خويا كر يعني روشا شامي بكارن قشتي بيجن كو ندوي روشا بريدك وبريك وقالك جاران كس بيونتي بتكن نهار روشا شامي تشاوي ام تخوازن ورم شامي دمانه ليس كار ميجم روشا شامي ندوي روشا بريده قالك سباس پیامنر ما دلخواز محمد ج بازار شامی پودکاست جاوی سیم درباره روشا رول اروپا و پرسا کرد بول سوریه سروکی شپیلا آزادی کردستان سوریه سیامند حاجو میوان بو گوت اوروپی جره و بری نویا سوریه زیده نرازینه حاجو اشکره کرد که مجارا پیکاتین سوریه بویا روژا سیاست یکیتیا اوروپا و نتوین یک بوی به تایبتی پرسا کردان دبیجه گرینگ انا کسی و پیده و پارتی اندن لحف بکن لگوری گوتن سیامند حاجو امریکا دخوازه کرد به یک دنگی بچن شامه حسین عمر پودکاست پیشکشت که اف داخویانین گوش به هر سه وزیر دروی اروپا تایبت درکتن درباره دوزا کرد لسوریا ده تو چاوا دنرخینه أوروبي نرازينا ج فاكسي نوهات نسر دستلاته وأم زانن أفجارا بيشيا بيكات كمتويل سوري دبنا مجار سياستانا في دولتي أم زانن بروسيسا جنيف بين سيوانا نتويك بويدا چانسالا بريفتشو ترلا بيكاتا نبو ويعني نتويك بوي نتكرنا مجار هزين سياسي كرد چاوا كاربن رولك ببينن كو اف گهدانا اوروبيا وجواكانا ودولتي ببي وكا پروگرامك السياسي ببي بشك اجندايا دانوستاندنه بروشا سوريا ده لفرانا وسطي از بهورتكم گلكي گرنگا تفگرا سياسي كردي و بري حموچكا هر دو هيزي كو نلفن انجمانان اجتماعي و بيدي لفهاتنك چيبه و دوی یک پارتیه دیج بیر نکن گلک جارا بحثا هر دو آلیتانی تیکن بس آلی کی سیاجی هیا پارتین هنه ند هر دو آلیانا دوی اوجی پشداری دانستان به لفهات مکسر نرینه که سیاسی هف بش چيبه وش بوی کاربین بیک دنگی الشامي باخفن نبس الشامي جي ام زانن وكواني زمان كيما يكيتيا اوروبا زلال داخويا کرن گو بشگرنج گورد لکه کردات سوریا پیش روش ده هبی تو هستنا که کوه
هەلوەستا ئەمریکا بەراورد بیا ئوروپا لە پاشە دەربارەی دۆزا کورد لە سووریا هین وێ گوتنا خۆی گوتنێ ئەم لێ دەرێنەش بۆ شەڕێ داعشێ و تە پەیوەندیەمەی سیاسی نینن تە پرۆگرام و ئەژندایمەی سیاسی نینن دەبەکۆ ئەف هەلوەستا ئەمریکا بێگوهرتن ئەس باوەڕکەم وێ گوهرتن یعنی کێمای ئەف دەسەڵاتە ئەمریکیە یا ئیرۆ سەر دەسەڵاتێ وێ گوهارێ پێشرە چت بێ ترامپرە چتێ بڕاستی نەزەلالش کە سگیرە نەزەلالە باس ئەمریکی کێمای زگنالا ددن گۆ تخوازن ڕۆلەکە کوردات سووریا پێشە ڕۆژدا هەوێش بەرلۆژی ئەف شاندێ دشیێنە جەم پێدێ و ئەنجومانان نیشتیمانیش بۆی لە هاتنەک چێبێ ئەف دێ خویاکردن گۆ ئەمریکی دخوازن کورد یەک دەنگی هەر نەشامێ و دخوازن نزیک بوونەک چێبێ ڕووچکێن دەستهڵاتان نول شامێ هەموو تەکەستکن کۆت فەدەرالیەتی قبول ناکن تنە ناوەندیەژی قبول ناکن و تۆ ئۆتۆنۆمیە یعنی هیچ ڕەوشەکە نەناوەندی لە سووریا قبول ناکن دەبێت کۆ فشارە هێزێن ناودەولەتی لە سەروان شێوەیە نەناوەندیە لە سووریا نو بێ پەسەندکردن سەر کوردات مێنێ کورد کارن ڕۆڵێکە ئەساسی بلەیزن و بهێلین جڤاکە ناودەولەتی فشارێ لە ڤاکەسێ سەردەستەلاتێ بکن و سووریا پێشە ڕۆژ سووریەکە نەناوەند بێ وەکەتانی زمان خویاتکێ ئەف کەسێ هاتنە سەردەسەلاتێ خوازن سووریەکە ناوەند هەموو بریال شامێ وەرنەستاندن و سووریەکە یەک ڕەنگ نظامەکە نزیکی حزبێ بەحث ئاوا بکن بڕەنگێکی ئیسلامی دکتۆر منزر ماخوس یەک ji damezrênerên îtîlafa Sûriye kesayetiyeke naskirî ya opozisyonê hevpeyvîneke taybet û dirêj min pêre çêkir min pirsa federalî kir pirsa otonomiyekê ji bû Kurdên Rojavayê Kurdistanê kir dibêje li Sûriyê di dema basiyan da zilmeke mezin li Kurdan hate kirin divê di Sûriya pêşa rojê de Kurd bigihên mafê xwe lê li ser federaliyê çi dibêje dibêje eger federalî ji bû Kurdan hate dayîn wê kesên din jî daxwaza federaliyê bikin lê her tiştî bi destûrê ve girê dide dibê dema pêş de eger li destûrê de daxwaza federalî hate pejrandin wê demê bira Kurd bibin federal dikarin bibin xwediyê otonomiyekê li Sûrî درەوشێکی وەهادا و وەک ئەزمونە جیهانی divê ev pîrosa li ber rapirsiyeke ku hemû gelê Sûriyê li xwe bigire were danîn bi tekeskirina li ser giringiya dîtina PKK'ya Kurdî bixwe eger ev pêvajû di rapirsiyê re derbas bû astengî li ba piraniya gelê Sûriyê nebûn weke di her pîroseyeke demokratîk de rû dide Kurd wê tiştê ku bixwaze bi dest bixin lê pirsa mezin ev e gelo divê hertim berjewendiyên hemû welat li berçav bêne girtin gelo berjewendî ew e ku qewareyên din bêne avakirin ku PKK'ya Kurd li pêşiya wan be ji ber ku ji aliyê hejmarê ve PKK'ya duyem e dibe ku PKK'yeke din jî bêt û bibêje ez jî dixwazim xweseriya min hebe bêguman ev dê bibe sedema encamên ku ez bawer nakim li gor pêwîst erênî bin lê ez dubare dikim weke li hemû cîhanê tê peyrew kirin û her proseyeke wiha ku têkildarê paşeroja welat bi giştî û gel jî bi tevahiye divê li ber rapirsiyê bêdanîn eger tişt ji aliyê piraniyê ve hate pejrandin yanî di ser 5 sedê re divê wek metodekê ji bo daxwaziyên ku ev PKK jê bêpar hatine hiştin bê pejrandin hevpeyvîn îşev saet nehûnîv li ser ekranê dawê tê weşandin temaşe bikin mala we ava be li bultena heft jî temaşe bikin heta sibeh saet heft نوچه به سپونسریا FIB